Kumanya sinawaki na kundi kuan no torbeurian jetwa ina tengah ina tagas ay tamerway oh ikukure ni usmail ni kapani ay laki seri pa antar meu ani poche ko ina tagas ay skokowa pa kanwan na tagas ay kundi ita kinas torbeurian ni kato na kuya Aratan kikiya kinapon ikan ari sa tawroy ismay inan tangay na tapas eh ay daytay meron nanutin mo kung inibinita on daytay kaya kaya na nasin pari ka ni ay kasi kaya kayo nistayay daytay ray on daytay kaya kaya na natay ko rin nanutin po ay kaya ngayon aki sarili pa kaya nasin Inanun kailan no ribon o torbeurian jetwa inanun dangay na tagaseng ya kukuray dapat katapanan kesemai inanun cakameu ay seri pa kain jauh atau kuay inanun narawe ari Yesu Kristo ari matanungin tiya karis o kamunakan meu parating kami ay kakamunang nangan pa anatur tuwe ni meumi awami yun may kintemmo ko nindikan ay kamnang hindi kipat dikan kami kumakunsan na ng kami patantaw roy dedek na timurong may roy ibu kinibukan timinit ka na makunin na ko tiya karisen ibu kinikati na tuwan uyan tiya ko ayaw na may sinakopera kintorbeuri at jetwa arimuan tema wa ikulroy ang mga mawag ko po ni Meki na pun anability Yesu Kristo hari ko rin tinilog ko. Ibukin ng nanon o ang kamay. Sabu beraki na danjetwa. Taruh kas tuan. Sinapoy ko tamera. Ko yara ko kaniki pain ko ni makam. Sinori anam makuripe pa atime tua noray aska kapayaki ye. Yesu Kristo are nasin. Ko yara ko riki namat. Porin ko are ko kauka kawaira na kontetan pas na nora ko pray te bebe na ino te tamni error in ko te sa pupuki ta ko koroy ay nora ki makam inanon mama prit am me kares yona ay nanoya ay nanun na yadip am to ay ka ko ne mek sinapoy ko te to are te men and ada tetang jenas o tetang ni ada roy ibu kini kami ini makam orang rabe bet na makoi na poi na kain on nat ampai cakari niya teatro ampai cede bot angkai on na kinto amin Amen.
ni karawa o tai o nada me pai na na ramon ne ni ka mo mo che de namba wo po te bina wani
anuangai. Koi singkoe kotap o singkoe tuwe. O singkoe amuan tiri tata. Ngkoe Yesu Kristo o te tamni yari loiri. Ai kai ngaira, ai kanasim isanga meura rapatara ngatamni ra akade ai pukin ne puakim ngkai o nakitoto. Sinari ni kamu ate tuh, naramuan ni hari nakai ni kiri ya kain dewasa ya, sangat sekali nakoi ni kain dewasa ya. Umara ngana terra na ko itiatu. Na hoia ke atau roi na noia. Na to ko ni mekina ni Yesu. Na te mina ni me awia. Na aya mapu. Pai tangiri o me te tetu. Jero ari ana na sina tiri ki te men. Ye pa yaon na kimet ari yo na kin. Na ne ki ro na te me ari aki to. Eu vou te ter a carreira. Olha aí, vai na técnica que não foi homem. Não, é te ter a carreira. Eu vou Cristo, Jonte, vai na caminhada via tá ali. Quando é que te manda? A boninha que se apoquira, é minha mena, e não te tá. Are Jesus Cristo, are roi. Are boninha aí, tá carinha roi. E caparai sila mga kani yang jatuh, nara tetap sapu perak mentetap. Jatuh, aku tetap mentangi. Ada kuasa, ni kapaka ante, menunrakin nanum nakui. Aku nak kaparai bureya, akiara ron ni kuwa, mendaira kinakui, menanoia ni kuwa. Sinakui jawai, aku nananawai. Ani kai no me tai na ndara. Wa so mani kuroroi na nora. Ni kanto ro. Ni ka karawan makuri. Ai karoroi ni na.
ngaran Yesu Kristo saya rawu. Naritana ko kumukuhan kaya mo. Marani niya ng pan at tikukwa ko yung mga uwa. Itang ililit siya ko ay sipwan bulan. Kaya kan na nga tibig. O po na po naging. Marani niya kumukuha siya ko at siya niya ng pan at tikukwa ko yung mga uwa. Sa bubusi sa dira kitikaw at kikorokor. Niya ko at siya ko at naragaw ay marani. Kaya ng pan at tikukwa ko yung mga uwa. Ako ini kahit kita ibaran jebut, ini tayo kakam kaliniyaj. Rikan ni kabeli, kahit kita ineuli. Ya bukuri na ni kakatonga nangan tinaye
Musin te kabawi ni karesa, are karawag ti tapes. Te pimen ni mewan tuon, o tenga wa pimen mewan. Pataan kekiyaki na konterikan ay ka mo te kakyawya. Te ato ko pwede. Mera pawiya o te na meslede. Paataw. Ang ako na kaya te miyak way. Narunoran na yagikiyak. Ay ate ito ay nanon. O ay nanon na naipupugi. Titam niya di roy-roy. Sa bubusi karawan ti maguri atap na kuya arataan katukat ay kay. Sa pangayarihan, men gayusin mo nga daw. Alin niya gilikan, ilong takabuwi niya kalesa. May bakoy ang kain, agad kain na anatuwa-tuwi. Ay di, manatuwa at linaya, ilong takabuwi na bumakot. Dikan, adi ay katukaat, yon na kuya dikan dahil ternaw nito dekaw ada amin ay tapi dikan untuk buka temilitan dekaw ada amin ay 50 na po je kalisan dito may mora dari ki 50 ni minit ada di karawa ayapo windikan tuwa na tatay hindi na makain ki ekonomi kali ngana yang orang dia ini ada kemudian yang pun survei dia deminit ayat tahun minis sepuluh untuk kabuwi yang harus ngana yang mai terikan napon cakap dia cakap mau kerjaan ayat nak kota napon nantikan dengan mesin ngana ibu semaya kita kabuwi yang harus cakap mini kana tuan takabuwi na mabor inte mabor ina kirikan men na kuan dikan kana deberia takabuwi na karesa pa iria ikakirikan akin ni bukina ay ka ya kiri termau buta inte karesa dita ina nante kana kan i te mabor na panin ya kiroili anak mau kita ketemu karena dipolikan kita mungkin ya kawa tapuin ya karis jadi tapi desa nikah kita agak menkain kita na tua-tua ni mungkin akan ada kita yang menjadi lebih betul. Senang tetap, semoga tetap. Dia tua, kumaka, di sana paina ko ay karroy. Ari puasa ni kariya iya tamne, paina musik ibukin makurin ako, ay kakakokuro ina nangambe karesa. Kaniya ang turoy kay, puasa ni mete yang kay na konti na pandikan. Okoniya, dahil kuwa ay kakuwan ng muwang kiriyo. Awangan niya at kura-kura. Ari kura-kurang tamnim, ari tap. Payongan ipip, awangan ipip ko ipukim. May tinanong ni kukoni mek, o tinanong ni kukuri. O pa, anak ko siyan na yung teka, o naruwaroya. Payay kariniyan minawiya. O ye yakikiya ki bukin karikirakiyan ng may karesa. O natayis bangaya. Patanik po kateminita o makurin ako te karesa.
Sinakoim inalonda na roiro ina simari Yesu Kristo. Ari me o euya menkoe na hito. Amen. Barakanda na tua tia tua, barakanda na tua Yesu, tia tua na kantai. Taku Yesu. Ayo tia tua yang untuk kora-kora itire, kamnamura. Yehova ayat tuara, awapun Yehova ayat sitemenna. Awapun tangira Yehova ayat tuam nanum nikabene, awan tamim nikabene, awan kora-kora nikabene. Awayo tia kawo. Orang tangira rom, na yero tangira iponi rom. Akete tua, tuwana ayo para korani ki na konda ikai. Taku Yesu, yang ani kami Tuhan kantai, kami naik tangiri, daya orang kita tangiri kami, kami naik tangiri nak. Ada nanti kami yang mata di kaperia, ini kami indai, entahlah kami tangiri. Simatauroin whatever in another day. Whatever estimate one walking another booking cases at the Hanabakai. Eric there Hanabakau, the Mahura opinion woman. Or keep a Kanabarakaki to give the one, keep on to one and to get the premium no one. Our Arabaraka the Punga, Eric there Hanabakau. Te handaga te mahora ko pine uwa o ina dire ke rawara ne ki puna ika tuwana ndogi de pine uwa ya wana ne de ke dire ni te ono kuwa isi pine tuwana ndio de mens te handaga te mahoro uwa pine uwa o ina dire ke rawara ne ki puna ika tuwana ndogi de pine uwa Ukonane mori anti teranite ono bukwa isui medowana ndio de demens te handa bakau te mahora wapine ngowa o ki pa katawana ndoki de pine ngowa ono bukwa isui medowana ndio de demens kana ere ke han ki pa ka yo mi kera baravare o sino wayen ko si panara ngari ki na te gatia to de bana esi to one eriye igiriye tiara roiroi na kondinie pai poraki ai kapes o japo ki roi na konde sirewa me to kora a ko akana ka upai me akana ki ko upai e koroi ne ka bene ye Yehova Tiometa no manaman ora de pai e apa au e karate me ye o kana aro na meia a derikina awari ke kai
Bonde na rinano me maka ni Yehova te kaupai me te karineaki me te meo. Nina kaya ka tiki me on kakatai ina nuan ka wain si hameta e yuawa. Ane kawa kina tamdeina o ina kara me ni pekai. Dei te te ruana e riai o kana yau mane o ina puna ki kita. E tau aruina kana aki ai ka pai ti hameta e kaupai. O puna na toro ane ia pai te sana pai me rona. Ane ka me paka nuniki o ina tai kai. O tokina ina kateria ki noi una. Ane yei metana e tata yo meta o ina kapai ya. Pa ia manti yo meta e kia ana pai kana. Tiviana ko tisa kakani ko. O ina na ko te mere. O ina to bi tone me te ka me ya. E ta miria na isa kina no ye Yehova. Au ane ya ko te pe i me ta ndia ina li te uia para. A kawa kina ane ye na tai pai me ta Yehova. Me e ka pakana te ka te o me ta me te ka ni kawai. I ka mai te o me ta e ta ni ngarus. Kai te raian isina ni na kawa ka me te aki. Te kinono e na no via aine ai ka timo. Ane i pe ki no ni hoa o e na paka ina no. Te iwawa e nimta na te me e na kakiwa me ina no te kai ni ka te. Ane karawawa ta te o meta e ki ana pai pa e na karaka o ina na pai. Au ane yang a pa ina ponti o meta e au pai. Ana wai yang diki na kia ai pai. Ina besi ni ko pai ya kira. Me nui morakan o umurai kina na te aka te tua irura. Sadadaro imedan te tua. Te tua e kumaha sina tauroi ni po kana pai am te aka ina no te awe. Me sangi o te aka ari la kona te aka ina i po tiro o bunda te aka. I busi ko ino tam nei mare roi pa ina tapuia o nangani ni tongi na koina te awe e. O wana tangira kena te aka upi me ia moana no iro kwe te atua. E iau pā e ria tāta. Amen. Si te ine tuha nuangi na nandara puki ni KSSC, i puki na reha te atua e reha na pia kai. Yon te rei e akaruonaku o e atangiraki. Are ia kona te kini iei arundana makuri te atua tangira na hoi ana pota noa kata ni ka veneia. Kanoan te wiki e pungei, ke te tāta sei, o se pontei me toana pēni me nange se kuioan te reirei, e karuonako au e tangiraki. Me te kauarinan ki e kauarinan e te karako, o makoro te uana, ari ako na te pāsapangan te pungei, te teama e kāngai. Te kaupai, o te kainan. Te kaupai o te kainan. Te kipu e monani ni e ki meina te waraware a pani. Ko te kipu e a kwaipa e kāngai te akana. Ani iei me tana e te tātai o neta o e na kakapai āka. Pa e anganti o neta e ia ki ana pai kāra. Ani iei me tana e te tātai o neta o e na kakapai āka. Pa e anganti o meta e ia ki ana pai kana. Te kaupai o te kaina. Ki nāngi te puki e riki kei ara warawari ina me te tai e. E te ahana
Onde poki e korea biro to wea e toromon. Paiye na poki ka yesan korea ka tenua mai sina. E te ahanda pe kau te minita o wana ni toromon. Te ahanda pe kau onde poki ka popo taki pa te ahanda ire. Agi a onanda raki pa ako to yon te ahanda ire. Ibu kinte meang pikirake ina nang nakahanda ni nga tiyatua. Ina kona ni kaya ite kapaya o te kimari ni kuwawa ina nang nakahanda ni nga tiyatua. Are narona pa ayari ki pati teha ay ka ako na ni kaya ite yoneta. Ke teha ay ka ako na ni kaya ite yoneta. Ibu kinte toto na kinano. Ibu kinte kari nini ina nanti meu. Sagisina iya me anakonana ben busumai ay ka akay na wate ibu buaki. Hindi ki me ti meu ni ko koni me. Ara sa kunan mga anak ina nanti tayo te handa ka makorona wa pi meu wa kibuna to wa nanti kite pi meu wa. Hindi ki me ti ki payasan kunan ni niya kaya ti waiwa. O ya kunan dia kita kaya na te handa di doromon na kontasina ibu kinci ero meti meu eroi ina nun meu ke ina nun meu kanuan na te handa di kaya doromon e boni manere pe ka akawaki aki asan kunan te kinaki me morara diki te ka ibu kinarun te meu ni parineri na koina ay kakaina. Onde ita ginabe. Me emare ginabe te ya koneta. Ay kakaupai o ya kaina. Te kaupai o te kaina. Kinakin jamete ay kaupai kirora. Kunjione ta ay ikaw na naman te kay to kana ina nun te meu emerai na naman e maisi ere ke nona naron te mani yei mo yana o wa maisi dik ta kay na e mona na ben kina ki ro jione ta e kay na naman le pain te meu we ibukin na kian e mona de ke nona are ini le ba kaidaran cakaupai ke kaidaran cakaupai akia namani ke akia mo yang ana o wa mai sidi kinaro nesponan natai inani mewa itanaki pa ang kokore dia ona ta ai kai rora me inanu tiki mu tenua o ekonan katiria kiai pa aderen si tierona o neta irong tieto ekoroi ke ekoroia ni katenina tieto sinatarasi pangara iko ekonan nangana ki irong militan de wiki pa ceraro ke ekonan kanan ma ki getera wotara la kore kiai kita muri dikkibu ebiniyak ani yei metana ay tata yo meta o ina kakapaya kat pa ayangan siya meta ay kiya ana paikana ani yei metana ay tata yo meta o ina kakapaya pa ayangan siya meta ay kiya ana paikana antay ko ina nuntin mew Takaupai kita kainan. Sinadiyay na taas pangara. Ke emunan na kanina sinadiyay na taas pangara. Ibuki arora ay kami na idalkira. Pa amene ni kamu ay kaiti at mana kabene. Takaupai emunan ni kiba ka takiya. Ke kami takiya ni metana. Ibuki ni karawakan ke karawan kay nanwaki menaray tira. Ibu kita miran arapai
ki era mane pa ena ki pene meirona me ta pao pa wahani me ka waka ni ka pene tangiran te mane te mea ni ka inano ki ta inano ena bon bonane pendi ki pachukara ki ne merara ibu ki koro ki muyo kora esa sana ben bonane ka peya ki na ko yai ya antara kantaninga pa akia ilora esa na konan na ki ni karekia konan ka inano ro ka kamora ina ntai ya konan ka ni ngani ila tiyo tai na na ka ta ka upai me ta kai na Ari ki pa kanuan tineu es na daga kau arurai na naroran kau an kau ria ki roi metara ni puna na tai pe ka mo ni ka waki inti ona pe oni meu intiaro pa songan puna ni bo ka pai me ke ira dikira ke rora ina nanti meu Kau kaina kuni meirong tia tua. O e bondiai pas na kona ni po kali pai anda ora. O ano kona na bendiki. Pa arora ndeita kina ngaina. Ina nanta ai kasasan kona ges kona ndeita ki na ngaina. Ya kona kani ni mea tata. Pa ai kai e bondiki pa takaurin ke pakauring ibukin meuna ke ibukin kakawakin nan muara mea kateira pa anararoi ingen ki yang harap warna mesito wana ngaira ina nana nakari pai tia tu kina ko bantai ko ina nana nakari pai tia tu tetei ke te kawai takaina no ke takaupai mesito wana ngaira ina tan tia tu o bodi mea wana pei pai ibukin Kristo igirisan di wawa keka ikinatin yang niroro te tangira o te ipukan pai atakin o kinakin ne irora ngana te metua te akan deidei meinaron muyangara ke meiroia mai kawai tan kai di aya perumuan pe meinaron te muyanga ke muyangara ika ko corona ika ruwa ta ai ka skona ni muyo ko ti na ko yai me ina mamati me ko ai ni makuria ki irora ina ni neura de ideia de tie ya rora ai roi pangkana ai kawai o ina punda ki kitana ina ki barananun ke na ki barananun de gende niya on ka uringia ke ka uringa ko ya kai no ngara ngam ni ka pereia pamagurian ne irora o warora ai ka akarapo ena mai siriki o sinateina tu amora ye ka to na pon na tagila te yatua ina no ni mewa pa e kai dira o ye kona no sakilira tanera ete yatua ena konari kinanganira te kora te merungi na nundara aramananga ina no te ponto wana me te tai to wana rora ai ka ke rona nei kai ya muari ki ibukin ka te tio ameta te ko pai au ya kai nan kun kinakin o muan pai ante ne tangira o ni roro ke rona kin nei kai ka pene kun rora ni me wakina te tangira o te roro Legeron tia tua, pai e kona na sina e deri ki menna, pa ina mete yon takai pemaki, ibu kini kaparakin narapure, ngai dai kain kapedea. Ai ngai ere tangira rom, legeron tangira mi poniro. Tangira rom,
na yaron tangiram ikon nirong. Takaupai o takainan si itawa ng aira imatanti ato. Es na konan lagi kini kaya kayo sa pangalan ni Katene ay kasasan konan ng anak. Ya bono mo anak be inanon mo yung anak. Inanon na rata po ni Maukuri. O inanon na batana eti karesa. Pasi na nerurung o sinatauroy kenti mentua ibukin si pangalan ay kakapokoro na. Takaupai o takainan. Sinabesin ka pa niya, menanatea ka tiyato. Amen. Sakani atwara ngalatala muring ngani pupusi. Teatwa komaka. Kostan karawa te makuli ni kameyu iloni Yesu Kristo. Jadi kimetena membe mausena pati meyu tapanin roy ibukin narora ni marukoira na koye. Ara pupusi long tamne memaka pakora-kora Pasina waya ni karikepe inumotara ay kasina us ayaman ni kuroy ni ukora ni katene anak ko na pendiki pa arora ni kunia roy temei tapanin ni kuawa nani mekinam pa koponi kuya ioni pai ni katene. Amen. Narita na pamumuan jetwa narani niya ng panapoy mew. Kanawanan nung kay kawakim na pun nampay tamne minakameraw nanuwa na toto. Jenny niya ng panapoy mew sa bubusi pa sa penindirek. Nanin ko ito korokor. Narani niya ng panapoy mew.
betul sih. Ibu kini marakan dengan ini lagi cek haris. Marakan dengan ini lagi cek haris. Mere bukan dalam mungkin mere. Karena apa ada kilo rata kan kipu pun dengan ini cek haris. Sebab sahaja yang posisi penara mari kita akan dengan ini lagi cek haris. Ya hari kau orang lagi. Mereka tim itu awak dikatakan kita nanti sekali yang terbaik apa yang kita asis apa yang kita lihat awak setelah ada nak kira kita ni ada roiri no daya cerita is sebenarnya awak terlepas akhir kan ibu kita yang cerita asal itu awak terlepas ada projek yang ada aku nanti cerita. Sebenarnya, baca itu adalah tanira. Dia punya kuasa nak pergi amat. Pada orang yang dia nak pun cuma dia. Pada Yesus, Yesus di diri. Menimbeu, orang menimbeu haus. Ibu kiri kami awal amat. Orang yang kiri tampil nak ada lagi. Ini melalui amat. Sebenarnya. Kanau nanti kerja tua, orang nanti yang menerima Yesus Kristus, awak akan melakukan, menjadi pokari baik, kali orang lain dibayar kerja tua, dami. Sebenarnya kerja tua, 50,000 kini kami awal ya, kain orang nape, ini nanti hari sah, paling. Ada yang buat kita ambil lagi kita beli. Ada yang beli pulang nape, because sudah mulai jatuh, jatuh, orang terkabur. Sebenarnya, pak anak kita jatuh, dia kita kira itu nape, bentuk nape, baik kita beli kaki kaki, anak tayar, ayah penjual, orang jisam sekitar. Sebenarnya kita jatuh. Untuk sekali kipai, awak kami kipai ni. Jatuh tak mendanira, jatuh sentimen, jatuh jenas, awak tetap ni yang boleh starter beli sihai, awak sama hai dan koin, nimeu, awak danira. Ambil sama dengan Jitaiye, ya puri bismaya, jadikan temennya yang temapur, ibu kini kana kuat daya daya kan kapura-pura nak kuyirikan ke anak atau kaki nak mencina kondisi. Kuyirikan di kapu, sakay tukin na mikikiyak, ayaw mo nakin na mikikiyak, naroon pay kamasa diriyak doon dimini. Kaya na kamakoy ikan di kapu, naroon dilaw, naroon na sa tayo, nakikiyak. Kapuri nanon cases jekares. Ada na pun rosi yang sektebai bibit yang mon. Ma ayu na norat ayu na bahasa si jeruk kapara-para. Tai kita rendam. Na norat meumi pa nakaraw ada kama kapara-para. Nako iya, amen. Sekali tahu, koronaron namikikaya, arakan tayo na, teto ay mana, pinagpugin kami. Tinaw gikan, sagi, tinaw, ako na mo'y maroy. Paya kari pa, unariyay, nakakyap, unariyay,
noni makina te tuan sikai pa kana kaget o buna ke ino metam ada kuna ani koroi niya mo pa kana ko kai ino metam enadi tupai enaki pakuro nanun kita ada kuna kabara ayah de taye ay angan kami takaporo katanya undikan sa temeo no temeo ni mapuri inanon tiya kalis temeo nepa ni kota amuni mek pa ipo ni meo temapuri ayakya tebea koroi pun juri mek amet ayah de angan kami anataya kaitaya mapuro ayakui telebi metawan kami siakan nama ini akan ada nama terkena kata sah pura-pura iya akan ada pernah deh yang tanya bukan tanya patina kuan dikan saksi teteh nanti baca nah karawan kemau ada dasa kapara-para suan tiap karesa suan inanun kau sekarang kayak sekolah may dedikan karena sesa katokan asa sekolah sesi naman kaya ada tayo kabarama asa diri talaga ay ada yang kaya na ko'y kami tayo pa na sesuatu talaga may na ito na tayo na tayo mo ko sa karayo may ada kantan pa kami niya kakamdiran Amnya talaga ikaw tay sa daya pa ami kawal penditir adi kaya kain jenukan kaya dia au kaya na ko orang kan pokoknya nakon pai biasa maaf nak inanut dia kares kau ada kan kaya na ay stabi miakai ibu ako na kaya ikapuro inaron pun karikian tetap makarikian tetap kain nanu aja kan bilang apa ya aku kayak nak apa ni makanya petani kayak bilang bayar melakukan pun nanu ni nak antar dia karis apa ini mau kami dia ngomong di korang ngomong pun cuma antar dengan baca tuan man nak kapur nanu terayam ibu kami kapura-pura itu, Okan dari apa? Jadi jangan dirumiki, ya aku nomiki, kapura-pura ada kemasan namanya. Aku mata ya kecil, Pak Ayu tetai, ada siang kawa. Ay kasaro mo tatayay amigos ay sinamuraya gina ay sinakametuwa ay ang kami na kung tubali karam yung kami na kung tiyato ang nataya di ka ni kami roy po nanunod makulit o hindi nga ako kataya dili ka ni tirat ang nakaroy ito pa na tiyak at minita akamay nilay na lagi Kukuha, ay hindi ko tiyan mo. Nakun tinakwa ay ito. Ibukin. Ano yung karesa? Kaya kung ang tao tinakwa ay, kukunanin ko ata, aron tanglan arawe ang Yesu Kristo. Namapuri. Ibukin kami away, amen. Onde niya. Nakun na nakahanda rin ang tiyato. Coca-Cola, pangalan niya kita karesan data kikiribes. Ipun tahu, ia itu akan jauh ni na yaron na kota kita pa. Only pakawa kinara, nandidi ay kakayo. Coca-Cola, paaya tahu kita pa. Ibugini kaya na napunta kami awag. O pasingay katan aron narote.
Ukona gabutunga ko ni marawa ni pai pa. Ani po kani pai. Ye meron. Operita, ako nakabili ang kurang-kurang. Ndataya kina tirong-urong ni kameo. Nilimekinan ni Yesu Kristo. Ano mo siya o nata? Nakunta kameo ba? Operita, ako nakabili ang kurang-kurang. Ni buwa ka minita. Ne, makurin na ko tayo karisa. Tayo kayo nanuwa kiye. Operita, baik nak iri kita nera, patutan, konsultan, uang kirian tu kau. Kaya ko nang natapos, nakunti na kundikan, inanong tiya karisa, at kay UCNC. Ako, kariyay, po kanya gases meron ako ay kapay na kay UCS o je kare sa leita kikilipes ako na kainat amen note na ko yay yan niyo kom na kom dikat Kabusi kami kan para taruh kami kapen. Kami nak berhenti lagi. Wana sisa kini kami. Kami ye kapan de taruh kami ye. Dei taki berhenti karisa. Kami tahu roy pa kami nanti. Iradikiatan katuhaki. Nakonte na po andi kan naikay. Inanon na yung mga anak ko. O ano po ito kayan na may tataro. Ang raba, ang kunante kataba, tan katuhaki na tayo maswante. Titame, monte akoi, paina non namtangira. O kosa ni kana po nasim may Yesu. Paina karina no ay ponirong. Ipaina chongi ape, ari na non temete yon te kay pangaki. Sinipoy ko, pa kosa ni mangangan telepuakin narana. Mo yon narana ko o men narana kay ko sande ri rai pare kan di tata o ere ni paina aron te to sky tau ko ngai ko te yam to roi kai panari ki pari kan di nanon namme karesa e te ke UCNC o susi ko Paku na pokian na yan kayak. Dati ay kinamte kan imewiya. Na yan makuri. O ayon me kay kapo. Sidiaram kaya tuara kuy monte maka. Oroni rai no kam name ni poki. Amen. Kaya din na tuan day tani ka toka. Okay na nista yen, so yung day tira kakao kibuki. Katoka yan akong di mo kunindikan, kaya katoko yanikan, yung diminit. Ano day na tuan day kan munay kay.
si Busia Pastor Torres, kaya kanawatin mo kuri, dokway, nakoy yantan katukat, ay kapuloy kay. Ayun na rin yung pakamungan tigesis, pakamungan na iswaki, namastayan. Nabisiyan kami. Ay kairin kan tayo ka sa tauloy ng kami katokaya ng kunakoyan. Yamuan na si Otaya na Moji kakiawuya. Karua tamne ariroi Yoanam turu ay moche kakiawuya sakatapuan ka inapuntina po handikan inananda may kalisa ay KUCSC na yaron nanong na ang kantalinga inananda ni Yesu Kristo. Dia kuberi. Karua kami ada roi Yoanam teroi dia kuberi. Sakatapuan kai napun tenapuan dikan. Inanon name kalista. KUCSC. Na yaron nanom ne ang kantalinga. Inanon naran Yesu Kristo. Mera tahu. Karuan tamne mari roi Yoanam turu ay mera tahu. Sakatapuan kayo nakuan tinapuan ikan inanon ng may kalisa ay KUCSC na yaron nanong yang kantalinga inanon na rin Yesu Kristo. Tinanes Lady. Karua tamne mani roi Yoanam turu tinanes Lady. Sakatapuan na inapuntina dikan inanon na may kalisa KUCSC na yaron nanon na ang kantalinga inanon na rin Yesu Kristo. Tiadwa ang aliyarikan na ikay tiradakal tiadaipai o temaka itategi na teka na kuya one tanong iti ako na nungo tiada panam na yariri o kinuraki tayo di kakapaya tiada di karawan na yamakuli ay tarwe kanina titangi na netinanong ay enakay na nakinapanam ay kanya no. Aw.
Payanariki. Pa ina kabebe teia. Aikana wawata. Woki amri kana ikai. Pa na neina tenewa isaki. Na ruaroya no. Awana niya. Anatoka ni kai tetua. Limaka miyon tayen kaniri. Angania kan jengari sakina kiyari kan daikai. Pa anaditiaki. Pa aditiaki. और दुनिया की नर बोपो के दाम में यरे रोइले और पाना अनक किनाइया पाता पनी दई मियोन चेक इनानु येसु क्रिस्तो अरे नयु मेंता उते कमल कोई जेता में और जेता में अरे रोइले पा चेतुआ ऐसी तेनना आया क्या तो किना या कमेवरिन कमी ya kami ni kota tente kalisa pa kota na rayroro ng pan na rayroro ilan tente kalisa KUCSC o ya kusimahin kami pa rora ilan na mapilitan
ya ko sai medami pa mote ka kiawe ya ta ko ko mere bawiya o te na mesri pa ari kin kai parika ni na na kari se te to te ke yusi yo no sira ina ba suara wa ke Sekarang nak kena itu sebut, dibukin pada tuanya ikan naik kabu ikan, seksi bukin narakawa, ikan dorong, jual dokter, naik bukin jam makul, busiran, ini nanti jadi kesis, seki penanak dah, kiasan dia kinak, anak kayu bukin anak ini nanti jadi bukin. Yang sini buat dia tu bukin nanui, ya tahu ada apa semaya kanuan yang akan tentu. Jadi orang itu buat ke berbeda bayar yang menerap makul yang diusilan. Sinani jika mau muat dia tu, jadi dari orang kiro jadi kan awak ni lagi sering pakai besi dan dikerai. Nani jika mau muat dia tu, jadi ay puntahan ko puri ngai ben na tere ki ngai le ka ri kan nai kai ma minita nanun de kire
kompor diri ka store daw tinanong pagkailan arani niya. Kailan din ito ang dinigan. Kukakawa pa, kung nilitiya kilong tiya ito ang makontema kulinigan. Kung kawa roy, pa kung ni kaya kalitiya mayo, na tikukuri. Kuberita, pa kung nakikiyan yun akong kakinang ko na nikakororoy, tete ko na kung narikaan tali nga yati ato.
kaya di meton di erdikan ay kabo sinatele kinanin aranin niya kampan di bupaw nakatuto nga Yesu kaya naman ni kaya na yote ay kakayo aranin ni kamumu ate ko siya niya nampan di bupaw ay katawurawar na panakon na nakauwaliter ay anatuwa-tuwe iki sa lang ibukuri may tikimari Bismaya lagi kan na ikapuway kay anatuwas inang kanikin na ikatapuway kay anuwas pangay yanin na yaron na yasa ni kamatuay ini kamatuan panay kanya kanya kamel ibukin na yawe yanin na nang panati pupaw sa dilag nanin ini kamu mo atwaray Sinawagin ako na nakauwanitin ano to atuwin. Sa lumoni kanya dyan po ay nandaras to sa bugarak ng story metan dyan mo. Silin na ko ay nandiyan tewe at kawagin tuwa ay tamar. Inanong na nakauwanitin. Ay kanikin ay kato. Ibukin napatan na oraran na lowe ay Yesu Kristo. Sinanurin na may matang. Astima tu anu ko rampai ni paana me nei ru na yeron ne su ko ko ino mo nakin wakin na taru law ye mai mo ang kaisero ko ino na rakau ko ni te roni le yung tamni mari roi amawai na mo kantani ngai ka ko tiero ari sidi uswakin dinna ko inanun ismayan kanikin ai kato ay bukin dapatan noran narowe ari Yesu Kristo o anay sa kinano o
ora kandani. Ora kota ki pate yen me ke ka me stime toa di ki patani di aroge are Yesu Kristo inarum meu. Ampai tene pot, ampai ta kamuamua, may muande di parokor begini. Roy Yesu sekali ko na. Amin. Kabaya ka na bago at Roy manikan mo ye pangan nga. Kaya tagili yung mga jet one jet wala yung ano sinedri kitiban na ye. Kaya yung mga nakimat yan yung makin na. May narikirong na tibaw wala yung kitok. Ayo titangit. Second case tangit na jet mo. May itangit. Ikaw na kumaya na sinapati ka riyan Roy. Ika para anak ko. Ito po Yesu. Dan may ino ko yung kami yung anak ko. Kung nawawat. Namus kilawami. Ito po Yesu. Ngay kipin na ni kami yung anena ko yung inapon na kipek. Anay na nalo. Inapon na kanamoy. Kami ay kakamraro men ko. Menday ni nanomi. Men nami po nikitan. Kame kiraw. Meromi. Day dangdang ni Kristian. Kung kikiyak na ko. Inanon kaway timew. Nanira naman nanatu at yat mo. Kung nakaniya natay po na tiuya may atirimik. Kung nakanatituwa pakapipit yan nanomi. Katay matuwa na biyumbik. Kung nakos po rin metan yat mo. Manibusiya kaparaan na mipuri. Iroon Yesu Kristo. Ni mete na yon takay bangak. Kung nakaya kang Lord Kristo. Ni Mel, ariyesan na nganing kami, tatapi manina kung kami. Kaya yesan na nganing kami rapatan, huwag kimi, auraran, ay kawawaya kimi. Sinakani at yan mo, minanon na rastor. Sa bogarak, nantatawin na tantiyat mo. Diyan mo ay kamataylik. Ayay sa kimatang dero ako ay kanuraya tipuakat. Menaki ko na antara-tara tipuakat. Sibusipo pa ako na nanuang ngayon. Ngayon ay katalo po rin. Ay kaspo garaki matang. Kamaunay po rin may sin ng makin. Kung kamaunay po ako ka rin na yun na matatayomat. Di po kilo roy mentara po rin. Karani Kristo. Arita kariya di ka para po. Dia tu, kena kali kacinan way seki, inano na setiap kali na. Kena mga karawa tampi ya po cumaka, inano. Ay tewi na ko may metang, tay kay na ko tampi mariroy ni may ro. Katiku kuray na ko mo intibeo bego. Kena katima toy, te tampi tenangin. Ina po kiram nakitok. Nektotoki. Amin. Yan na ako din na tuwi at kung malagaman na hindi. Yesan ito ng kasporoy. Ito biutay kaya kamay. Kapataw tibe, ito biutay, kibi. Kam na karaway, pakanulungo. Yan na tumang puntir na dari kaya kamay. Tumang kuway, pintan kang kayo ng naraw. Kam nakaraway ka nakamoye, pakanulungaw. Pang kanakam ka na titirin ang kanakamoy ka mong kuwe, kung kota. Kung kota na tuduwin, yung mga karaway. Sinarin ni
ni ka mo ate mo iki ato was na kinapay kanikina ay katapoy kay ibukin rapatan oraran na rawe ari Yesu Kristo ari inato was na ilo yagikan ay ka abo may nalun tuwas na kanikina ay katapoy kay o sipuri pa rin kismayak ni kabanay ngayon ari tawroy na Ana tawroy na nung minamustaye di kasimaya at kanikin na tagway o kung kasimaya anak ko kanday tanong ko ay wasan kasimaya anak ko kanday siya na pa ako nariki pa tisaki kiya kinkoy minanong anak tuwa taway o kumama marita kimati minita minanong namikaw agak kami nanya, pak kemenangan kita kesis, kanuan wakil, wakil kita kesis, dibukin wakil, anak tua tu ya. Yang ayah kan aspak ya tua sini kita ni kena ikut kuai kai, dibukin dapatan orang naruh hari Yesus Kristo, pemperin bisa mayak, nakon jota. Dekari ni kita nung, anak pun lagi tahu roy ina mustahil. Sinain ni. Naranin niya nampan, di po po ni Mepineo. Ay ikaw na naran Yesu, e meti po kung e kaniya na ito. Tiyanin niya, nampan na di po po ni Mepineo. O ato ko sila kinapayay, kanikina ay katapay kayo. Kaya di ba tuan, tuwa sinagkani kinaigata ko'y kay, ako'y rin kapan. Sinani ni kinaranin niya ng panan, ibagin niya daw, kamay tatangiram, kamay siya. Tiyanin niya ng panan, ibagin niya daw, aranin niya ni kamumua, tiyan.
Manya sa kaniya, ikan na ikabu, pangayay ng istataro ni Kaspuroy. Sa nga sa ito, tanong ko yung iya, di pun itway yung ituwa na may kukun, tanikin na ikatag po kay, okay, katsya kay. Meron na ristiyakin na spend ko sumayak, na kung tayo po na ako eh. Compare yung sumayak, inalustay eh. Ang buwan na likati baby, na kung alalikan, may tuwa sinalustay eh. Manya susamay kani kinay kata po kay na pananod ay ay bas na store ni Kaspuroy. Bukin na batan na rawi ari Yesu Kristo
sebesar ikan mela bewi ya wata yo bukan bukan laran narowi ari Yesus Kristo sebesar ikan tinames diri ya setoro dikas poroy yo bukan nai Sabo berajo mendataro metan teatro tanera montiako mentangira sahani am taipura natata yo metan jawayo metinan kasuaroi os kasuaroi po ajuara mungkin nasim mare Yesus Kristo hari am digi tenenna ada kuasa nanga pa cakare kabara broi bukira Gia yang ada batana, ena kamera kai, omen uruak, oni meti yon cakai pekan, ibukin narapur yang aye kan naden katen, situsi buat suaran jawayo, ataupun nanora, pana tauroi, akon kusmayan tekan kinaetap. Harapatan nasema Yesu Kristo hari uruak ibu kira. Painari kipate perenan kameo. Apa yang nakati meto aron mek nanun tina makai na po we. Sakani kon laikay. Roy Yesu Kristo hari kaway na nakoy. Yo cawa kau teater itu dah sering mata ulang tu, terang. Busi pun cawa itu pasien apa nanti kami ni, anak pernah di sekolah. Mengawal ngakin, kai kuara ini nanti nama kai na esan nak nego. Pasien apa pernah di sekolah. Ada nerira, nora kanuan, nama kai na pun teater. Sena kami ni naik kan kina kai. Hari esan met, semua Yesus Kristo ewa mana. Busi ko teato, Ronira, tau kaira pa sinai nang ko ina nang tira makai aku, Ronira araki yang teato ana, busi. Ai kain ka pena na tataro ka sauni, le ina no tan menira no, busi. Morai, oke apa? Tuhan Yesus Maria Yesus Kristo, arawe, ana. Natauroy semua ikan kinai kata koi kai kapatan noran norowe ari Yesus Kristo na kononora tetap ngani dalam tetap Yesus kapatau jebel kata diutan sinang karawe pakanulungan narawe Boy, kita na bangkay na nung naraw. Sinamuin guys, papanuringan narawe. Kawawa na kasi ito naman.
nakapaya kinu kami awan naura mi pai ako nakatotogi yama tay kakanta ni nga yawe kana yo kimentida ka anak kaukia na pai anero pani kare pare akapaya to akanero ya tuya pate bentandani anero yo ko wai tuang kami pai nakapaya bukan di kare dirikia pa anak anak awai na koi na koi eki kona ni karapea kitikau kana emene yaw dinau au aki kaura te pai ometa ni ka ki anda bagis me aka ki on inten au eu na ko yometa ni kapeni akin jaus kamna kos ni yo te meta yometa na yo na kai pana nuri ya ni mo ku ye ka roi au na ni po tanani are karawa ye eta Yesu kamna tangiri ya mi kai ni pe o tataro ki akan apa ini kini kami pa kemauan ni ki panasin tamami ari karo pai kau tanah tai yo ya akan apa ka me akan oro ini o ka baka te karo yo ya akan ata ta yo mata me akan apa ka ni kau senalen ni kamu muat je pun antara kapenen menen nampak na wabu ko pi mesu iki ari ko kina peye ana karmo au ana bang kunto jene ne nampak na wabu ko pi mesu mimi ke yamu Yesu te na tare te ran pa itangire kai apa sepuluh sana ne kamu muat je pun antara kapenen menen nampak na wabu ko pi mesu
Sinakapenyayo ay nananaras karon kakabaya. Awas sa uri na bayay na kalamang ko ni katapuy. Ay wine, sangan na ba sa babae ng tapos. Awatan babae ay uyadikan. Amauri niya ang yorak, amikan. Awabimaw ay ito. Sa kanya dito, inananaras ka. Sa bugarak, ng tatawin matang dito. Dito ay ako nito. Ada pun tangan rangkoi, ada kuah kita uai penuh mesin, lakukan aku uai pikir, iru, ya pun senangan ini apa ni kapan nak ya pun, usmai kerja bisa usir lagi macam saya, usmai kena kerja, kaisang angai kena koi, rapatar, ni meu, orang tamni, pasinapi aku macam kuah uai pikir, di timari ini. Kau ni Yesus Kristo ada rawe. Kamu nak kaputat jangan apa macam kakapaya. Kamu nak ini kurian teroi. Kamu nak ini kami teroi. Tapi kapu anak puaga kacauan dan cepuaga. Adi betuaya kana memer namui. Wokia kana kainan. Wokia kana memer dapatai. Karini yomat. Ngapuri mestangi rai cintoe. Kimari ini lumayan tetami jadi doi. Ini mana yor ni kapeni aksuri ini cetangin. Anarau anak kapai itu ay wan tema itu ay temen dan temen cetam jenas cetami jadi doi. Ini mana pokor engkai nak itu. Amin. Kaya sa taga-taga tutan na, kahit taga-taga mo tutan ba si katanwata sa kayo na kamataan na kin namura anuan nigilan na rabong na ayari. Siya mo na tanga banaw, di kami uling kami, alamin dito, kain kapur, kaya Ronnie na kayo ng detalye, kita kami, kain ikaw ay kaano ko na kayo nun meron tapos mas kamuha ba esa ang kaya kanto makuriya kakawat kaya nanigang na ikabo kaya san nanganagiti tumiyok kamentuhan yan na kayo nun nakataramaw niya yung mayari lamon naman tayo at namaw na ako'y may kapani kami na ba na namaw ay sama nakataw
Ana tea ka tea tua, ana tua tuwe, karawa kina pena nanti, ana tana mau dia, deita kina, ada katoka, nak kaya di kan dekat bau, sang ada kaya tua tenua, kaya tenua nako, mereka ikan ya deh, sina kabureki tutan, sina tahu nukida. Iya nih, arah kantor nggak pak, kamu sini tekanan nih, kami itu deh, arsina marah gitu, ketika lawan kita apa sih, ketika lawan kita apa sih lora, maka kia diikan, ikabo, ketika lawan ya, naya mau apa sih, sekali nanti maka ketika lawan aku nyenok apa ya, nanti aku nyenok ngayon ba? Kawagin na ba ang tapos eh? Kaya rin na ito, ano ka? Bukod di. Ito ko na rin. Kakawagin na ba? Asang kayo mwaki. Kituwi kayo. Kundi wigit na dati ang kilipas. Suray. Kundi kakawag ibugin na para ni kilipas. Kaya mwandi kiyenti, no? Para yang melihat dia kuat. Kina na kami tahu dia akan musiran dengan untuk wike. Kina na ba semua na dia kuat yang kita apa sih? Ngayon sinamarat. Pangalitan na nakas poroyo na kahit tahu. Na katikiroyo kana kinua kan. Wala. Ngay mo manya ka ngayon may nakot ko sa kakawag ni betamni ko ngayon tira betamni me ikan na kapo am na tao pe ni be me ikan na kay kanaro na ba kam na mga muantay kita na kay ni kakawag am rabi mo tamni mi kam kaspi mi tre mga baran na okay oran tira betamni mo di kan saya gabung sama kira kamu nak umuai, okay? Kaya naman tanong bagaimana sisi dari tamni ini kan dari tamni buat suku wanita kata ko na tuloy binigyan di luar ito man tabakat yang atay timo na ko ayan dari tamni ano ano mo ti di kan di kabo
Kaya na iya. Kaya ba ito, kaya na ikaw na naya iman niya naman na katay. Ibon naman ba siya? Sebelum dia main ibon. Saya pernah ngaroy.
Ayat posisi kami ini. Ada yang withdraw.
Ayun, napunta tayo. Napunta tayo.